Bear to Rwot. Amyel ni me beru straight to the point. Hitma got Amyel. Jomo kana winya. Ngomu beru gwaro Amyel. The twale physical gikomeni. Kirate kere yeni. Ngoma ti ye. Pian ki winya. Dan wayne go ti ye chido. In macharo dano ma ngio gina kum ke werwa. Akare. Eneno. Ala foi tutwal. Ike duju melo Acholi. Gitie ki kalamo dogi. Kama gigamo kero ke ye. Kanya gigamo kwat ke ye, kanya giko ke ye. Ene ya bila mai chiere moni. Abila ene ti kabera chiel mano inoni la gin makubu jojok mamalo. Ki jok ma pinga chiel ki dano ma jok ma pingi nyo jok ma chiere moni dorgi no tie. Achuli wa yang chon ngeo ni jok ma dir tie malo. En wa ko lami gum ni jok ma mali won ma be. Dong ma ping kanye lo wai. No wai ene rubama ka megwa wano nuo ni jok. Pat kingat ma ke wai ni la jok. Pat ber ke jok mo. Pat ber ke jok mo ne mai wai ni yin la jok ene tikiti jok. Ngeo le Acholi irawo chon ma rom chi meaning papa. Chalo ke wai ni porro. Ki dog be ke wai ni porro. Wang spelling error. I rom. Wai choni poto. Ene no. P-O-T. Erum. Depends on kirti waji ke ngoi the meaning. Ma pol kara wai ni ka ngat tu gonyo mabe ki aromi ne diel. Aromi ne be diang. La chang ma ja loko mo me ke kwaro. Chan neno comment pangato mo wai ni chan ye la. Well, anero comment na town ne rucho. No town ne aniang ka bere no loba no winyu lokka chiko bin ko me ne dia chen. Oh, neno ba. Comment ne comment na town ne rucho. Pianan ana monitoring comments. Madok Chero Dr. Twali. I apologize to the viewers. Mogo ma chero twal ma rachi arujo. Eto enuni ana mukani weng te chwaki. Dog giti ani ngoi diteru. Chi enuni en kene. Ayo loko ma pat. Dog loko mukar ko. Ya. Mo wai ni chan. Ja wai ko. Wek ngo. Aditi gira ni kuberi. Ya. Wek ngo. Ako beri no. La nyota kan len. Chane anda karo kere bene. Any comments kuno chirong. And one of the digital media kita beru ke radio, gilge TV, kachi ulogo in pepe commenting. Ni kwanya kai yobe na chim. Che ni otabi. Ero mane one bene ke watiki chance. We lor ne onyo deleting comment morejo. Ero wanero ni wabe ngo libro. Kita no iberu fair. Wek. Penny ngat ma inero ni logo da ki tumburi ki kana ye tam we ko bena wajo mano lo mu gena logo ma raye kum chano ma tek ma da ma mer mu yeraw nen way era no ni no this is opinion pangati we ko be ero kama chire le ma raye ci angado ngat ma waju lokene petika kar ma tero tiene be tinga ma neni mai wai ni ini neno ngat mo ki ye wiye lonyo ilo Acholi kan ye pol iromo ndongo ngat ma ruku mo ma ye ko mo kwo ento no gin me wiye loyo ma migi mabora ta kirango la mo ni ngatu mo lon ki dano europe ki chene lo ko la mo yang wayeli in penen chene ene no penen wiye ni maka ppt no de wa pama do buri pama ero nen wiye mi yene ene no gina no en wayeli chi mano mere karo ke mege mano lo teno machang mo ka luogi chi wala mio me mo pien kuri chan mo ken no da ko be pere mo ken be no tie chalu lu mo lu no chagani berna ti no pere to neno mo kon arabi du ka loko lok mo
mi choko pajo gin matamano miero dugi ye ene ye awajo ni chere duju tika bera chel ma dano gi lego lega ye Acholi wane rumu chong mage chere baho dogi ye ipaton kan wano tika bira madit makiluoni Amyel le obiru got nye mo kane kiluoni moro yeta nye mo kane kiluoni long lutieno nye mo kane kiluoni chala ngiro nye mo kane kiluoni lungore ka kineno jo paton gi muoj gi gwong gi pako en nying ene ni weng ka don ke giko no opiet kich ye pien got magwako dano gi piero lutieno kich yo mamene ka gina ratia bino mai chere ilamo dog ka chinti ka rienye chelo mono chero bago dog en winyo miyo lagam ka tuge mo bino miyo lagam wego yada ichere me paton wan watika bila matek to twal wai chawane pien jamme duju mamete pia bila lo wang Rwot me paton macharo anni gitimo wen kore ki kore jomo kene gin yang ni minu tik jok mano dino mo abidonyo matut apoka ikien jok mo kene marajo enini ki jok bagwako dano mabene dong kayini chero kombe di chana wajana bila ne tikwene jo paton chon no tie te gora Amyel ma kombe di dong mono do loko nye ma kiluoni la pono kanya kuri jo la pono ti yene koma bila pa jo la pono dokti got jo la pono me neno mati malo cha ma kombe di gamente wangi ti ye me ketu ni duoko bua ma yawno ti kenyo ke lokati mapol ento Amyel lenini en ya bila maka megwa ma wandong pe waromo dok miriamo jo la pono jo la pono wan jo ko ton ka wachero kunu gi miyo woro jo paton gi tieko chere tieko kwegi ya bila maka meggi donc ini chero kuno yini no kabirutie madong uyobe piere kane chon ki chon chere no aguru ma ye no tie ma kweo ma menya kweo ma no mere buto ka ye maleng ento ka yini chero ki kit kirimo chi en nyutene kireno pemete jo ma chokuno gi ngeo maka nero mo wayo chero che titi jo mo rumo kuno gi titi ngo matie kweo ma wego kweo ni tie mera madong chon dong jo jok mamalo do yogo kenyo kala timata mamila timata ma chon ma mil kane chako ne kudie kunu ket ma ke berator chere mo kane wek kener won ke ngeni gol en ginare tamenu mirol mo mo go ti Amyel tiki monge monge ne pedara mo yar matut ka kanya wan tika lokko na ber mir pe ya ento gin ma piere te tene no chunya chuli no gin ma piere te kene ye wano tiki jok ma dit ma nyege luna chuku nyam dere ma yang ben tiro tiene kitu jako bino kede ma wiye wi dako mabe eto kome tienen tuol en tikilo tienne ikien put la wo maja ne daro go winyo ne ke chelo tuol ka ngage ne mino lo tienne ma en chwalo minyo to chwe pe en minyo eno no rombe di message ene no mino chwalo kwera eno wego yada Amyel tiki kire doge ot magi chwalo dogi kwero doke nena Amyel tiki lok mo ma en beru nyuto ne nyuru nyo loko wok kom dano enini la chang ma na wachi ot achiel ken ma luona wora wich en egenti lu kwe madit dano ma ono ti la kwe madit ki yonge wonne en ye Jackson ngene paton kan na jeha ma ben wunu bi neno challe loko me obi loko video mukane chi ajega karma la kwano bino ene piera bor wi abero ne la kwano bino birajega cha jega wao jame kwero duchu wi ajega balle ajega bino paton kita bir bereno chi wegada ana wajane machala bila madit pa joko wa an bena kar ki lok ki tuon motimene en tiki kire
en ti kire ket magwako kede ki dano mamunge chuny Amyel weng tie cheng an kilo wang ma ulu kwena ma gi chwalo mo Amyel. Well, la di Rwot odore la kum the physicality of Amyel. Anyang be ni omutie ya gukun. Kom ini ko tietwa kirtike ko yoba yipa yupeni keri jo mayang kwar mayang wa pa. Amyel warina nyo kwaro maka mega go ko kuno. Lela lela magi ko ye ni chere no pajo mayang ke payo. Ngat mo ni kero tiene chi konyo no ko tiene dong. Tin ber chere no kuno. Mini po wi. Mini po. Mano manyuta chuli yango tiki system mi footprint. Ene no. Kita USA dino. Dino ne. Kingi kitian. Ene no. Okay. Tie wa chao ne ka chero kuno enano no tie. Je mo pol tie ma giano no tek tien kere wa lwen mo berga teme le wa chuli ma pamera kel kaine ne The Primal Rebellion. lo ka pol Now the Primal Rebellion against the British. ene no du ju konyo gi mai no ni gin tiki kit gi ka enen lwen tie ana Amyel yobo lo lwen che ke chero wego wa imwaga libario on Amyel lubino nyurula nyut lubino mawar ma ilwoni ruoro kidi quinto no ti Rwot eno tieko chaka chule matuo lubino nyuro mi ario en mala chang ma mo gali ario kario dahi mauno andong eno ni wen wa donye video mukana kar eno afoy gong afoy di kwa